Opisyal nang may buklat Timbayong Barangay Hall at Daycare Center kim Barangay San Roque, Guagua, ang malambat ng pangarap ng baryo. Ay ni-report ng Ira Ignacio. Opisyal ng Penimunan Governor Dennis Delta Pineda ang Guagua Mayor Anthony Torres ing pamumukulat king Bayong Barangay Hall at Daycare Center king Barangay San Roque, Guagua, Pampanga. Ing Bayong Daycare Center at inyang lawak of 48 square meters, a kumpleto keng learning area, washing area at aduang banyo ang po atin kapasidad na makakatanggap 10 to 25 a estudyante. Aduang palapagneman ing Barangay Hall na atin lawak a 126.2 square meters ang maki-opisina, conference, ang po multi-purpose room. Pepasalamat neman ni Kapitan Salvador Kamaya kareng manungkulan king mibuklat abayong pasilidad para kareng memaryu. Memyaya namang 900 food packs i Governor Delta kareng memalin at nga kuyang sumaup king pamamondo king health center at tutuking proyekto king baryo. Ako i Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen Susuyo.